بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما شما رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتك وشقائي أشكنا قائي ما شما زانت نوزدهمي درسا أبو طالب قو رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكوغا رسول الله قو ما واشتاد يا محمد برو هرچی دعوت تبلیغ کنه مردم سوج ده منتی امراهم منتی کمک کن منتی گوما انشاءالله هیچ ترا انگار نکنو چه یه تی دعوتا چه من زندگون چه ظاهر ببی. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بيشك والدعوتي انگار نکو روچ مسلمان گیشتر بیان هنی موسم مکه حج موسم حج وقتا که هر ملکا کایا هنچو ماشما مسلمان چطو حج کنه و زمان هنچو حج کتا لكن غلطی حج کتا شرک کتا بوته بیتا هر قبیله یاد که هم دا مکه یک بوته بیتگی 360 بوت بیتا فمردم چه هر ملکا جزیرت عربا آد که مکه حجا نجدا بگیر چه شمالا بگیر جنوبا بگیر فمردم درو جماع بيتا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم واشتي فرصته الله سبحانه وتعالى وش وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والله وشي ما ترى راه داتا رحمة دراهين دنيا واسطة قريش ببيشا آدقى ببيشا وكافة للناس يعني دراهين مردمان واسطة هر لغتا تو آيان پیغمبره هر قومي تو آيان پیغمبره سرزميننا. فشو رسول الله صلى الله عليه وسلم حج وقتا تری مردما اسلام دعوت دا لكن هر جاگا شو آی ناکوگ ابو لهب اما دومی ناکوگ آی پوشته هر جاگا رسید دو نفر سه نفر نشتگن جماعین اسلام دعوت تا هنچو حلاس که کهتن ابو لهب رسی وشی هبرا باور مکنه اشی دروگ بندی شی هر بر راست وشی میود چوک که ما ایمان آرد ما قبول کو ما چوک که ما زانه دروگ بندی شما را بچه رد مده شما را مگل آینی و راه میاری هر جاگا شو ابو لهب آی پشته هنچو امراه آی شو هر جاگا شو ابو لهب آی پشته رسول الله و تهبر حلاس کو ابو لهب آت و تهبر گوشته شی میود چوک که شی من برازات که ما زانه ما رو دینتا کسان بیتا شی خاص دروگ بندی نه مردمان رد دا چونچو مردمی دان رد داته می ملکا فهنچو وات رد پدا یه مشرک مکه قریش مردم گوشتی بیا رسول الله يعني تهمت بنده هر کس یک گوشی لحتی گوشی شی گنوکه لحتی گوشی شی شاهریه لحتی گوشی اینه یا سوج داته همایی اوت استادان کار کنگه یک استادی هستنی نه همی استاد سوج داته همی استاد گوشته لحتی گوشه نشی ساهریه سحر کنگه و هر یکی گوشی کاهنیه هر یک وصفی داتی بری گوشنتی گنوکه بری گوشنتی ساهریه بری گوشنتی چوشه هنچو هبر شنگ بیان بی هر مردم هنی حج وقت هر کسی هبر حالاش کنی مکه بازار چیه مردم درات که روان بیت ملکا لحتی گوشی گنوکه درات که یحت ملکا روتی گوشی ساهریه درات که لحتی گوشی ما نزانه چیه بری گوشن گنوکه بری گوشن ساهریه بری گوشن چوشه همی هبر شنگ بیان بیگه فهمی وقتا یه ساعتا چین شنگ بیگن چین تهمت بندیگه الله سبحانه و تعالی نبی صلی الله علیه وسلم قوت دا بسبب همش مردم یه ساعتا لحتی مسلمان بی إن مكة مردم هم روز یا دو نفر گنده رسول الله زندگی پیسر دیتا آئی و چطور پابنده و دینا و تعقیده یا چطور پابنده ثابته یه چیز بیشک مردمان دلا تأثیر دا فباز مکه مردم همیشه روچ لحتی لكن همه درآمد همه کایا چدیر لحتی مسلمان بیگه یکی چیشان نبني ضماد الأسدي
همشي همي هبري اشكتك رسول الله قنوكي جني بدني سري برابرنا جني قريتي همي هبر كان جني ساي وات هبرنا كان جني اي زمان سر هبر كان وما داشكو ابو جهل نشتغى عتبة بن ربيعة نشتغى ومية بن خلف نشتغى الشيقوات ما يكنيكين كاري كانوا مكة مردم واسطة من كاري ما علاج كانوا مردما شوقش ما شو هذا كوقش ما دي رسول الله نشتا كعبة كرا نشتا بحجر اسماعيل عندما دي نماز كنجا ما يكرا نشتا عجيب بتو النشي وش جنوة كان شارع جنوة كان حركة جنوة كان شوية خشوع شوية استقرار هي هيك امكان انسان شوية خشوع ببي هما مردم زانا يه جنوك ببي شو سكينت ببي شو وقار ببي فرندا خلاص گوشتی ما تبران گوشون رنده توارجا گوشتی یا محمد بیا من شو شي خبری اش کتاتو تی مردم ترگوشن تو گنوکه جنیتی سره بس تو متورس من باز مردم هنچین دیتا من ترین چترا دیتا من هنچین مردم دیتا چو گنوک بیتگم بیگودا تر تگن چو بیتگن جان نشوشتا من درو علاج کتگم بیا تو من هبرا غیر من تیره علاج کنو ترى چونه وشتي ما شا منها براشكو رسول الله قال الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شيء آواز أسكو شي بدم واپس بوش من مثالي بدي واپس كان كلماته بدن رسول الله قوا بدن وش بدي بقوا بدن قوا يا رسول الله بدن وش بدي بقوا بدن رسول الله قوا وشي سبحان الله هبر دراهيم من ملكان شغرب مغربا تارتكون شي هبر مهجبر ناشكو تتو چطوري نگوش من پیغمبريوم چي دعوت کنه من دعوت کنه اسلام شرك مکنه بوتان عبادت مکنه الله عبادت کنه اخلاق صلة ارحام دعوت کنه واشترند اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله شهادتي وانت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إيماني أرت همشي وشي ما مردما علاج كنو ديتي وات ما وات علاج بحر ما هني وشي ما كنو علاج كنو من ذات ما وات نادراهم ما يدين من علاجه يه إسلام من علاجه شو ساهر فرعون ساهرات كالوتا سهر كنا أنام لوتا فرعون رد رسول موسى عليه الصلاة والسلام ديتهم وهدي والداري عصاي دور دا چتو دراهي شان سهري وارتا درو سجده لاكتا ايماني ارت شي زانت هني حقيقتي شي ان هي حقيقتي يا ديني يا اسلامي ضماد همدا اسلامي ارت رد رسول الله وشت بروت ملكا ما هني ما دا كمزوره كما اشكته ما اسلام مثل درات كي مردم مسلمان بيتا وهدي بيا وهمي وقتها عمرو بن عبسة إيماني أرت همي وقتها عمرو بن عبسة آت كهمدها مدينة مكة آت رسول الله دي قشت يا رسول الله توشي محمد توشي دعوت كنه قش ما دعوت همشي الله عبادات كنه الله شرك ما كنه هرچه بوتي أصنامي آيان دي ما توجه ما كنه توجه الله دي ما قاب كنه الله سبحانه وتعالى من أمري كتاب صلة أرحام بكنه مردم مالا موري ربا موري غش مكنه محرمات مكنه فعمر بن عبسة اسلامي ارت عمر بن عبسة اسلامي ارت كوشتي رسول الله بروت ملكا هربا توهني ما كمزوري هربا ما اسلام ظاهر بي وش ما اسلام شنگ بي دراهي دنيا هربا تو اشكو اسلام درات شنگ بي ما كوي بيته همودا بيا ما كرا عمر بن عبسة يقوا هنشو بدا ابو ذر اشكتي رسول الله مردم قوشقايا قنوك دراتك وتبراتي ونيس راهدا قشت برو بيچار يه قنوك چطورين باز مكة مردم قوشي آیا شو چارت براتا ونيسا پنات ابو ذر قوش منديش ساكي شر لايكي مردم يه چونه يه مردم قوشا وشي اگا تو ما من دل هما چیز ما لوٹون تو پورا نکو دراتك ابو ذر آتك هنشو آتك عند الرسول الوتي شو هاز كان ديتي علي بن أبي طالب ورناية علي بن أبي طالب ديق واشتهان تو پورا مهمان يقوشها
ما مهماني وما غفار مردمو ما مهماني وما غفار مردمو ما چه غفار آتكگم گوشتی توچی بیا چه مهمانی کو سيروچ رد عليا جوسكو گوشت توچی تی مقصد چیه گوشی هر من حبرا پشنگ نکنه ما یک جوستی واسطات کو گوشتی چیه گوشی ما آتكگم محمد بچارو گوشتی اچه بیا یہ محمد حق پیغمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم تو هر بکایه بیا من پشت من تربرو همودا رسول الله کرا یہ کافر ندرو دشمنه هر کسا بگنده اذیتی کنه من پشت بیا هر بتودی من روگایم هیچ کس مار نگندگه من تربرون رسینو هر به من دی یکی چه کافر مار شماره بگندی یا چارو که مار شماره پورا من اونگو روگا دست آب کنو تو بزان واپس برو گوشتی شاهد چو بورتی که رسول الله رسید رسول الله که رأت گوشتی ابو ذر رگوا گوشتی یا رسول الله تی دعوت چیه تی تبلیغ جیه فرسول الله صلی الله علیه وسلم قرآنی مات وشي سبحان الله تشين آيات تشين كلام تشين خبر هيك شيء خبر من زندگي أنا أشكتها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله فرسول الله واشتي أبا ذر بروت ملكا هرب ما درات کے ما کامیابی تے اسلام شنگ بھی بیا میں کہہ رہا واشتي يا رسول الله من رو بس من جو دل من دل جم نبي ما أولا همودا ما كات وكا كعبة كرا وتسلام ظاهر كانوا شو رنده همودنا كعبة دراهي مردم كافر واشتاتقا واشت يا قوم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فدراهي مردم آتكا ياكي چمپلی گوان ياكي دست گوان ياكي لات گوان هركس جانتي جات بأنداز عباس رضي الله عنه آتك واشت مردم شما قنوكي غفار مردمه مشمه قافله تجارت شامه همشي ملك سرا روته شما شيا بجانب بانده مشمه تجارتا درستم گوها ما تجارت شکست به انگارکو شو ابو ذر رضي الله عنه ملكا چهم وحدي اسلام ظاهر بي هجرتي كوات مدينه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كرا وهنشو بازين قصه آت هنشين قصه آت يعني مردم انشو مردم اسلام بتنيه مانا رسول الله دل قوي بي صحابه دل قوي بي ما اسلام شنگ بيگه انشو کمزوری انشو سختی انشو تکلیفی انشو ناراحتي گندگه بس يا اسلام الحمد لله شنگ بيانه تهنا ما كان يمنا بقر عمرو بن عبسة سلميات ابو ذر الغفارية وهنشو ضماد الازدي يا يمنا ايمان كاري وهنشو الحمد لله اسلام شنگ بيانه والله تعالى اعلم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وبارك